Bakum juru ni wong. Namar kata tu nyenek mino syabar kata kajaka syong darah. Yang ni uni unong tho ukentu ye gini ki banget. Wong kadon kami ki bikin mino syabar. Ki hapan mino na kata kajaka ba syong aja ki bikin dekam ban lej. Bandon siya kata kajaka kaba ujisu udan. Syabar kata kajaka syong darah. Syabar jong tau put usam jong kajing long kabarim. Syabar jong tau put usam jong kajing sinsyar kabarim. Jong hukum kabarim. Jong kajaka kabarim. Midang kaban mino nang ta. Ban letken siya kata kajaka kaba pemai. Kata kajaka ya pun kerpang nam ta jonga bajang pi. Hakaba ujisu don. Midang kaban letken siya ta. Kata kadai kajaka jong kading pena. Kajaka jong kabau jisu. Ya kabala kenya nam ta jonga badipi. Ngiru ngila ban yo mat ita ki hok. Kiba bam jikut. Kita ki hok kum kita ki nong syong jong kabeneng. Di setang la ngingi wan ban dem. Ngingi wan ban IT ladi. Ada ngingi wan ban bat scam. Ya Jesus Christ. Ya Jesus Christ. Jisu ong haki gospel. Kerkum ke gospel jeng Lukas ke nong ke bakat sa dekat ke ba arpundri ong. Kene ke jeng keren jeng Jisu ke tau ya ki nong but ke jeng u. Ke tau ya ki sunran ke jeng u. Tada unu ru wan hanga. Ubam isi ilau kepa bela kemi. Baila ke tengah bela ki kun baila ki hinmen hin bauru. Kentai bat sunrang hoot. Ila ke jong ke jingim umla banlong sunran jonga. Unu de bamba ya ka ding pna bab ban buat nadin jonga umla banlong usunran jonga kini kintin ki bakhor ki kintin ki batomet ba ki bau jisu ula keren ki sunran ki jonga handai pat kedai ki kintin ki ba haban pinch kedai kintin ki bajiliu ba ka bangi dan kam ha ban thau ba ban puson ba ha ka jinglong ka jim jongi namar klem ka ding pna ka jim jongi ngimla penyak ceprang ngingim la ban im. Baju ke poro nginginum la ban rung saya kata hima ke bam jukut. Akan mau kadang video ke bala penmi la slemba ke kadang animation ba way kena ula yo ya kading pna. Now Jesus Christ. Jesus la ay to kena ya kata kading pna bo unkit bo unba. Bo tau kena ula kular. Wang bang unba ya kata kading pna hadu bakut. Dekat barang ya kita kalinti ke ju ban poi serta ke jing temu lasdang ban kem taj lasdang ban kem telot handai ulah persang kat bala handai kat dang ya ceprang tak pola poi pot ba sula syu ban kit bat ulah kerpat ya jisu ba on pensting ya kene ke jing kit ke ju bat bo un syak bat un ala di bo un maj kindiat ya tak ding pernah teh kata ke jing dawa ke ju Jesus ngap jar ukrim sim la jubab. Handai tau kena ulah mat siput. Ya kata kading pernah. Bat ulah persang benkit bat haba ulah kit ulah so tenat tambah bakal khamsting. Te ulah kit ya kata ulah ya vut khmat. Dalam poi dia kham sejengai ulah so tat biang. Ulah ngau pangmet biang mar belai bahwa benkit ya kata kading pernah. Tang taruh ulah kerpat biang Jesus terai syainga bangan mat yang kendiak. Ya kading pernah. Dan amat sakin dia kemud nganla bangan bak bahaya ka. Nganla ban kit bahaya nganla ban kit kamsted. Jesus sab jaro klem jubab. Namaro ada ban keren yu bersedang. Wong ada ban kit be ini ding pernah di tau kena. Ada ngata ka jing kerpat ju, ada ngata ka jing dua ju. Ulah mat biang ngata ka ding pernah bat. Ulah kit kata la hosting ulah ya. Aba khadu poi ha. Kata kawai ka jakala poi kaluhu. Dapoi tak kalinti kelakut bang tak kalinti dan kalau huk berjiliu bah bat benkam sesiliang dan kam ya kenja jingking hang tau kena rengkat batakiwe gibri ke bakit ita ding pernah da perkat benlek kumno dan tawe pendiki ong tongin penden kam no da kading pernah bengin niat cita sesiliang oh kedai ke biang tak idea tikila bu ita kading pernah jungki ke biang bitik bat way brio bakit ila kading pernah ulah bu ba ulah ya siliang ba kila sim biang kita kading pernah juki tau kena ulah persiang men bu
Handai ke ba pause ke jing kendet ke ba syirkai ke long ba. Keding pernah ju kamkot shidu sta shilia. Kamkot. Namar ble namar ba wal ban mat. Wal ban mat. Meneh po belam chkau trai. Layok nuksan au Judas. Kemnu nakadau jong jing raha jaga sepa. Nakadau jong jing raha eki bekerja pertai. Tadi tatno ya ka jeng jing Yesus. Haju ko poro Judas ulam matno ya ka di pna ka ju. Nakadau jing tegi lai sepa lai pot ligs by rupa. Haka jim jing ren bun ngot kibri ki balik kumta. Ki pediang ya Yesus long sim kene de ka kit yang ni ba ini dia ding pernah dengan IAP. Kadak jong long syakri, jong senran ke basisha. Simba ba bahaya ka. Kan bejagal balong wajib pelat. It's not scam maka. Kani kan pen MEP. Ne bona pedang jongiru. Ni taj, ni telot. Bat bona pedang jongi sedang menmat no. Kendiak. Ni len no. Klem detip bahasa disebut kene kelak benlong kejing ma ke bakrau ba nam ta jungi dan ni kepong akan tui pi ba pi pim dei ha ba pilawan je Jesus ba pili amat ya kata jipun kentang kata jipun khut pili amat eta ka jim bam jikut bas kem ya ka ho nyimla benet kita kading pna kepada kading kapor bau Jisu la da banyu mensyua dai nyidon nya ta kading pna bekerja mensieng bau Jisu la a yang abdi dan kaman bas kem banyak ni scam haka berkatakan hiru kalong kabor bakajing rap nan ta jonga bajungpi bengila benet chaprang man pin pa wi kata kajino sunran ji berkebanget how Jesus Christ. Bahan ni uang ba. Dah ke baba ba ya kajing keren ben kajing u. Tu ginya let mi no syabar kata kajaka syong dara dah ke baba ya kajing keren ben kajing u. Kading pernah kayang ya kadak jo kajing keren ben. Unu beri baba ding pernah unu mlat na kata. Ha kajing kustan jeng iru la ngingi bat scam ya kading pernah jeng Jesus Christ nginum lat na kadi. Dan rei ngimde ban pelat jimut di kita kajing syak keren syak ben syak kho jaga pertai. Ini kita kan menyai not scam man bat scam bet teriang ya kading pernah dan Yesus mengitsuk tu retang maka kebelaban ajing penim yang bajapi kading pernah kadawa ya baro ki banget ki jong u baki dekam man ba ya ka kading pernah kadawa yang badi pi badi ban ba baro si jingim jadi ban ba bet ya ka ngim kan man pelat ya ka kading pernah jong Yesus kadawa ya ka jingkut jingmut ke scam bet teriang ban kit ya ka hada bekut kading pernah kadang Jesus kedawa ya kajing syak shitom ya kajing syak slam baju kapor kedawa ya kajing yap kadai kata kajing yap jong kamon ke jonga baju kajing yap ban ketaki hok kitaki mon sobha kajungi kitaki sarong kajing ngomeng kajungi ni ha ban penyap kenang bangila ban yo eta hok but ya kata kajing khoi bajong Jesus Christ